Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bâri'l halâik ecmaîn ve bâis'il enbiyâi vel mursalîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi. Na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Kâlallahu Teala fi muhkemi kitâbihil kerîm. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tâbe aleyhim liyetûbu innehu huve't-tevvâbur rahîm. Ve enibu ilallah ve eslimu leh yehdi ileyhi men yunib. Sadakallahul aliyyul azim. Gel cemaat zazun, gel vayun brarun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aşmır Ramazan şmar mübareküm. Huma cuarin raje şma, namaz şma, sadaka şma, zekat şma dergi khud kabul bükür ve şma ma piyorun muvafak bükür. ما بشك يعني الراجين عاش وقد ووازن بيار و عبادتهم خو بيار جا وازن بني در حق هيري çeşit و هيري قدر راجات خبر بد درجه عن جير راجي او مردم شمتشو او وردش را خود برفين اي چي يعني راجا كان بطا مردم اين را دور كر انا عن درجه بسيط ان راجيا اما درجه دين او مردم به چمون راجع بیور، به گوشون راجع بیور، به دستون راجع بیور، به زن خوار راجع بیور، یعنی ان راجع متقینو. اما راجع خولون الله یونا درجه ده برزا آیا درجه زیک مردم یعنی فکریت، قلبیت، ذریت، یعنی یو فکر خراب نورازیو. یعنی پیامبر علیه الصلاة و السلام مثلا یو حدیث خود ون بریم حضرت موسی و نزدی زنا مشن و خواهد زنا و مدین اما از وون و فکر زنا و فکر یعنی فحش و خرابه و بنقافش مصالش مد و فکر نورازیو آیا مرحله هیرن مرحله ضعف جوارینام ایرز از وارا آیت موند توبو الالله یعنی خب بدن هت امیا توبه إلى الله توبة نصوحا. توبة معنی انه مردم خو آگیر هت همیا خو آچان هت همیا و بگیر هت همیا و معنی دینز یعنی خرابه را تهیو رارشین تزون تهیو نشین رار خرابن و رار خرابن را و گناه را و چمر را تخو ویج بتا آگیر هت هولیا و هت همیا و الله تعالی آیت موان بون کم خبت هت یواسا الله تعالی رار راشت مجنونجه یعنی تیو گم برسه الله تعالی دی گمون ارزون ای دینز مایتا ون آیت ماوند سوره انفال آیت 128 توبه ما هو بینات دی توبوند یعنی الله تعالی دی گیرونه هت ما هم یو گیرین خودون هت یو آیت فونسه الله تعالی چند حب گناهکار بی و پشمون بی الله تعالی خدا هت ینا یعنی نقرون دیارنا الله خدا هت ینا گرایین سرگ یه توبه بکر و الله تعالی هونه گرایین سر به رحمت و به احسان توبه این قبول کرد یعنی ما یو توبه که بینات توبه ما هو بینات ده توبون هماید یعنی ما یو را گرنه هتی و در را گرنه هت ما اگر ما یو گم برسه و دست گمون ارزان یعنی پینید ما بواز نواز ما هتيوشين إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه يعني هتيوشين تبواز تنواست يفينين إتا يونا تشاكوز از وازان خطبه پیامبر شمار واج پیامبر عليه الصلاة والسلام آشم الشعبون ادوا إتا فون الله پیامبر واحفظوا ألسنتكم زون خو أنا آشم المحفظة به وهار زون خو بيجان يعني زون شمار وقناء صادر نيوب وغضوا أبصاركم وغضوا عما لا يحل نظر إليه أبصاركم أوتشو يعني أونيايشي حرام ديايشي حرام بن سبب جنيه وبن سبب يعني فكر وذكر إنسان بخرب أي شون را تشموخوا أشارنن وأما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم أوتشو يعني گوشت ديايشي گوشتاری کردش یه جایز نیو آیرا گوشون خو بپاوین محافظه بکرن و تحننوا على ایتام الناس ليتحنن على ایتامکم شما یتیمون شارر مرحمت رامو ایجنن شفقت رامو ایجنن که صبح شما از مرن یتیم شما مونن و شارز یتیمون شما مرحمت بکر شفقت بکر چونکه ته پکم دستا بیرسه په دست بینا
تجين تبدكم دست بتسا بدس بينا تجين أن قايدة أن الدنيا أنقذوا وتوبوا إلى الله من ذنوبكم يعني أن جنوخرا خبيدان هيت أميا توبة بكران استغفار بكران وارفعوا أيديكم في صلوات وارفعوا أيديكم بالدعاء في صلواتكم إنما هجون خد دستون خد برس كران وبالدعاء بزاري ووينديان همايد وهرمو والله تعالى شما بنية صادقة بنجد وأشنون فإنها أفضل الساعات çünkü en وقت نماج عن الساعات فضيلة عن ساعات هول عن ساعاتك الله تعالى رحمة ينا وقت نماجهم فإن الله ينظر فيها بالرحمة إلى عباده الله تعالى عن ساعاتنا بالرحمة خدون هيت إنسانا بالرحمة أونيون قلون يحبهم من يناجوه يعني أي yer zariken venden yed dert xo yervan Allah Teala ayn rahasken ve yulabbihim men naduh ay venden jid von azaytiya vajen az qabulken ve yu'tihim men sa'aluh yani kum yirabuasa Allah Teala donje ve yujibuhum men yed'uh ud'uni astajib lakum venden med iz جواب دون شما و ان فرصتن گرم ماحول خور سمد دعاوة سمد عبادته سمد واندایش همایا او ان رجاء قدم ما هيره مرحله اما ما سعی بکر ما جهد بکر عن كم درجه دينت ما رجاء بیار يعني ما چمون خو محفظه بکر مزدون خو محفظه بکر ما دستون خو محفظه بکر يعني انسان و مرا ضرر نوین به دستون و به زونو خو ما منفعت براس انسان بیرون یو حدیث پیامبر علیه الصلاة و السلام ان سرسون کم 5 حب خصوصا تامینات بد مثلا 6 حب خصوصا يعني مسئله جنسی دیز و پچمون و په دستون و په گوشون 6 خصوصا یو حدیث کم تامینات بد مثلا الله شاید ایزک تامینات cennet dunce o eğer vakti maana aşmed en şeytan nefs xu biyar kontrol sa çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bu şeytan en aşmed yen gradaş mani içine vakti man nefs xu grot bin kontrol ma hakim ya organın xu veje Allah Teala zek şeytan taber gradon şeytan zarra uma gradaş şeytan taberiz yön gradaş ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.